Murakoze cyane mwese inshuti bavandimwe mugiye gukurikirana kino kiganiro tugiye gushiraho ubu ngubu. Ni ikiganiro kirababaje cyane, ariko ushobora kukibona muri Amarelo Globe News, ushobora kukibona mu binyamakuru byinshi cyane nka Reuters. Ni ikiganiro kibabaje kandi kibabaje cyane. Niba mvuze uko ari ikiganiro kibabaje, nuko nshaka kuvuga cyane cyane ku kibazo cy'akazi ka Tyson. Hari abantu benshi bazi company bita ngo ni Tyson, bakunze kwita ngo Tyson Foods cyangwa Tyson Meat Company. Ni ukuvuga ni company ishinzwe kubaga inka. Babaga inka, inyama bakazijyana ku isi yose. Iyo company ishobora kubaga hafi inka 7,000 ku munsi. Ni ukuvuga shift ya mbere ikabaga 3,500, iyindi ishobora kubaga 3,500. Ni company ikoresha abakozi benshi cyane, kandi ikibazo tugiye kuvuga hanga nuko company ya Tyson igiye gufunga. Ndashaka ko tubikurikirana neza. Igiye gufunga, kandi umuntu ino company itari bubabaze kuba ifunze, ubwo uwo muntu azaba ari, sinzi uko umuntu yabivuga, ariko yaba ari umugome cyane kurusha abandi bose, kuko ikintu cyose kigiye kugora abantu bagera ku 4,000 cyangwa 1,000 bingahe gutyo, ni ukuvuga abantu babura akazi, uramutse ubyishimiye uba uri umugome cyane. Ndashaka ko tubyumva neza kugira ngo turebe ikibazo kigiye kubamo, ikibazo abantu bagiye kugira kandi badafite uko bagikemura, kuko niba bavuze ngo company igiye gufunga, birumvikana abantu benshi bagiye kwirukanwa muri company. Ni ukuvuga ubundi company ya Tyson ikora mu gihugu hose, ikora mu gihugu ahantu henshi cyane, simvuga ngo ni mu state yose, ariko ni ahantu henshi cyane ikora, ifite za company nyinshi cyane kandi abakozi benshi cyane. Kera nako ubu hashize igihe za company zimwe na zimwe zimaze gufunga, nka za Nebraska gutyo n'ahandi henshi cyane barimo gufunga, bita muri Lexington, Kentucky, nabo bari gupanga gufunga. So kuvuga ni company imwe ya Tyson niyo nyine igiye gufunga ya Amarelo, ariko hari ikibazo gihari kandi gikomeye cyane kuri company ya Tyson n'ukuntu igiye gufunga. Niba navuze uko ari inkuru isa nkayo babaje abantu bose kandi igomba kubabaza abantu bose, ishobora kuba itagukoraho, nta kibazo wabigiraho wenda, ariko ubundi ni byiza uko abantu bababarana n'abababaye. Icyo nshatse kubabwira ahangaha nuko muri ino Tyson, muri icyo bita Amarelo Globe News, bavuze ngo kwa gatanu n'uno munsi tariki 21, uno munsi ni kwa gatanu tariki 21 z'ukwezi kwa 11. Uno munsi baravuga, reka mbivuge gutya ngo Tyson Foods announced Friday, November 21st, change that will eliminate approximately 1,700 cyangwa 1,700 to 1,900 position. Ni ukuvuga hano ni information, ni amakuru Tyson yabwiye Globe News kugira ngo shire mu binyamakuru. Avuga ngo Tyson uyu munsi yahaye Globe News information yuko igiye guhagarika abantu bagera ku 1,700. Bizaba ryari? Bizaba tariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Tariki 20 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha Tyson izafunga. So kuvuga ngo Tyson izafunga yose, izafunga icyo bita B-shift. B-shift ni izafunga, ni ukuvuga abakozi bose ba B-shift, wenda tuvuge mu magambo make uko Tyson ubu ngubu iri gukoresha 3,800 by'abakozi. Ndi kuvuga Tyson ya Amarelo iri gukoresha 3,800, hagati y'3,800 n'4,000 nibo bakozi bakora muri Tyson. Kandi muri Tyson tuzi ko hari amashift menshi, hariho A shift, abantu benshi bakunze kwita ngo ni N shift. N shift ntago bajya bavuga N shift, bavuga A shift, yindi bavuga ngo ni A B C D, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ni A shift, ntago ari N shift, ni A shift bajya bavuga. No kuvuga Tyson ifite A shift, ifite abakozi benshi cyane ko nabwiye 4,000 byose. No kuvuga ifite A shift, ikaba ifite B shift, ikaba ifite C shift. Hari abantu benshi bakora muri Tyson bakora no muri za office, hari abandi bakora
bakontorora inyama, hari abakozi ba leta bakora muri hari abakora muri laboratoire kugira ngo bapime inyama uko zimeze. Abakozi bose ubashize hamwe usanga ari ibihumbi bigera ku bihumbi 4 gutyo, 3,800 n'ibihumbi 4. None Tyson ikaba igiye gufunga ibikorwa byayo kubera iki? Tugomba kureba ari kubera iki, ari na shift yahiri bufunge. Shift iri bufungwe ni shift ya B shift. Imwe itangazo bavuzanga baravuga ngo company announced that it will eliminate the second ariyo B shift at the plants and converts the facility to a single full capacity shift begin on and about January 20th. Nukuvuga mu yandi magambo muri hangana avuze icyongereza ko Amaro Globe News cyangwa Globe News byose bivuga mu cyongereza, ariko ndi kugerageza kubisobanura mu kinyarwanda kugira ngo abantu bashobore kubyumva neza. Nukuvuga hano baravuga ngo Tyson yamenyesheje ko iri bufunge icyo bita B shift. Bisobanura ko abantu bakora muri B shift bose muri Tyson akazi ni nkaho bagafite batanagafite kuko kagiye gushira mu kanya gato akazi kabo kazashira. Kandi icyo bavuga mu byumve neza bavuze ngo akazi kazaba gafunzwe permanent. Baravuga ngo permanent, nukuvuga no baravuga ngo classifies as permanent, nukuvuga those position is currently classified as permanent, nukuvuga elimination is permanent. Nukuvuga B shift ni nkaho bayikuyeho bazayikuraho burundu, nukuvuga nta gusubiraho. Nukuvuga company ya Tyson igiye kuzajya ikoresha shift ya A shift yonyine, kandi iyo A shift igikora nka full, nukuvuga ikore imirimo yose n'imirimo B shift yagombaga gukora. Ngira ngo muri kubyumva neza uko abantu bakora B shift ubu ngubu ni ikibazo gikomeye cyane. Nimba bishoboka umuntu akaba yasaba uko bamuhindu bakamushira muri A shift, byaba ari byiza cyane. Hari abantu benshi batamenyereye kubyuka mu gitondo, ariko uko byagenda kose A shift igiye kuvaho icyo bita nako B shift igiye kuvaho icyo bita permanently, bagiye gukora B shift ya Tyson Amarillo. Ariko ibyo ngiye bishobora kukubabaza, nyine birumvikana nta muntu bitababaza, twese abakoramo n'abadakoramo birababaje cyane. Ariko ikibabaza cyane nuko bishobora kubaho gutyo utabizi. Nimba utabizi at least ubu ngubu wamenya uko bimeze. Ushobora kwibaza se why, kubera iki bagiye gufunga Tyson? Ariko ushobora kwibaza ko bafunze ya Nebraska, ko ya Lexington bagiye kuyifunga, n'ahandi henshi ko bagiye kuhafunga, ni kubera iki bagiye gufunga ako kazi? Abantu benshi bagiye kubura akazi, birumvikana. Icyo nshaka kubabwira nuko mu by'ukuri hari ikintu bita union niyo ivuganira abakozi. Union kugerageza uburyo bushoboka bwose kugira ngo ivuganira abakozi, ifasha abakozi kugira ngo bakomeze bakora. Ariko union nta mbaraga ifite, kuko ikigiye gutuma Tyson ifunga ibikorwa byabo ntabwo ari kubera ikibazo cya union. Ikibazo kigiye gutuma Tyson ifunga ibikorwa byabo, ngira ngo murabyibuka neza uko guverinoma iherutse gufunga igafungurwa ejo bundi, ariko byari bimaze kubabaza abantu benshi cyane. Ariko at least yo yarafunze irafungurwa, ariko Tyson niyo ngo nugufungwa burundu, nukuvuga iyo B shift izaba ivuyeho burundu. Ikibazo kiri gutuma B shift igiye kuva burundu cyangwa company igiye gufunga, kuko kizakurikiraho nuko na A shift nazafungwa burundu. Nabari muri A shift ntibagire ikizere ko bizakomeza, ntago bizakomeza, ko nabo bizafungwa burundu. Ikibazo aho kigiye gutuma company ifunga cyangwa B shift ariyo babanziriza gukuraho nukubera inka nta nka nyinshi bafite ubu ngubu, kandi Tyson iri gukora ihomba, niko bari kuvuga gutyo. Kuko urabona biriya bya tarife, biriya by'imisoro myinshi cyane President Trump yagiye ashirira ku bihugu bitandukanye, byatumye nabo bivumbura bavuga ngo okay, nimba ugiye kudushiraho ko tuzajya dusora amafaranga, tuzajya dusora amafaranga menshi kugira ngo tuzane ibicuruzwa byacu ino hanga muri Amerika, nato tuzabagora, tuzakora ibi n'ibi. None bitangire ku inka zakunda kuva hehe? Zakunda kuva muri Mexico zikava muri Canada. None za tarife nyinshi basiriyeho Canada na Mexico, nazo zavuze ngo okay, natwe reka tubane duhagarike inka, ntabwo tuzongera kubaha inka, tuzagabanya ibintu. None bigatuma noneho abantu bakoresha inyama, barya inyama, bagira ikibazo
kuko nta nka zihari ziri bubagwe kugira ngo abantu bashobore kubona inka. None niba inka zidahari zo kubagwa, bisobanura ko igiciro cy'inka cyazamutse cyane. Ni ukuvuga Tyson iri gukora mu gihombo kubera icyemezo Perezida Trump yafashe cyo gushiraho tarife zo kugira ngo aha n'ibihugu bizajya bizana ibicuruzwa inahangaha muri Amerika. Nawe baravuga ngo okay, natwe tugiye kubahima. Ubu nagahima nako ngako. None ushobora kwibaza ese abantu bose bagiye kwicara bizagenda gute? Kuko Trump icyo Trump yavuze, icyo Perezida yavuze ni iki? Yavuze ngo aragerageza akora ibishoboka byose arebe uburyo ibiciro by'inka byagabanuka kugira ngo Tyson itangire ikore n'ahandi batangire bakore gutyo. Urumva uko niko yavuze, ariko azabikora ntawamenye. Nta nzara afite, abafite inzara nabakora mwaho ngaho. Ya urumva rero nuko nguko bimeze. Ubusanzwe bigenda gute rero bakwirukanye mu kazi nta kosa wakoze? Ko abangaba bazabakura mu kazi abantu bose uko bangana gutya, ndi kuvuga 1,700 kugeza ku 1,900 muri amayero bazabakura mu kazi. Uko kubakura mu kazi rero uko bigenda, nimba uvuye mu kazi nta kosa ufite, ugomba gukora icyo bita unemployment. Ni ukuvuga ugomba gufilinga unemployment. Ni ukuvuga leta itangire guhembe cyangwa bagushakira akazi cyangwa baguhe igihe cyo gushaka akazi, ariko ugomba guhembwa unemployment. Ni ukubanza ukibaza ese leta izabona amafaranga yo guha aba bantu bose? Yayabona, leta ifite amafaranga menshi. Ariko ngira ngo Tyson izabyumva neza, kuko Tyson naho aho igoranira, iyo wasabye akazi muri Tyson, wongeye gusaba akazi muri Tyson barakubaza ngo ese wigeze ufata amafaranga unemployment? Wabyemera rero, urumva aho ngaho Tyson ntabwo ibikiguhaye akazi. Niho Tyson nawe igoranira aho ngaho. Ya kuko ubundi unemployment na amafaranga akunze kuva muri company. Niba ari Tyson yakagombye kuva muri Tyson, muri company ya Tyson. Ya urumva rero niyo mpamvu badakunze gufata abantu bakiriye amafaranga ya unemployment. Ariko no ko ari ikibazo, wenda tuvuge ko ari ikibazo gituruka ku nka bakomeje kubura, wenda aho bishobora kumvikana. Ikindi kandi twavuga nuko wenda hariho niyo gahunda yo kureba uko bakemura icyo kibazo ikibimeze gutyo. No kuvuga ikibazo cya mbere, Tyson igiye guhagarika abantu, kandi uko yabikoze nibivuze ngo ni permanently, ni kuvuga kwirukana burundu. Urumva aho ngaho na unemployment zabigoranye kugira ngo ubone amafaranga y'abantu badakora, bari basanzwe bakora ko bakirukana kubera amakosa atarayabo. Aho ngaho biragoye cyane kugira ngo yabone, kuko uzaba wirukanwe permanently burundu, uzaba wirukanwe burundu mu kazi. Ibyo nibyo nashaka kubabwira icyo kibazo cya Tyson ko gihari. Ni ukuvuga mu yandi magambo, icyo nshaka kubwira abantu bose, nimba ufite akazi, haba Tyson muri za company z'inyama, haba JBS, haba aho babaga ingurube n'ahandi hose, nicyo nshaka kubabwira nuko akazi ufite ugafate neza, kuko ubu ngo abantu 1,900 bose bagiye kwirukanwa muri Tyson, muri company imwe. Abo bantu kugira ngo bazaceceka bazicara gutyo, bazashaka ubundi buryo bwo kubaho. Bazaza gusaba akazi muri JBS, bazasaba akazi muri Seaboard iri muri za Oklahoma n'izindi za company nyinshi. N'ikindi abantu benshi bazimuka bave ahantu hamwe bajya ahandi kugira ngo bashaka kandi kazi, birumvikana. Ni ukuvuga akazi kagiye gushakwa cyane, ku buryo wowe ufite akazi uramutse utagafashe neza uzaba ufite ikibazo cyane kugira ngo ubona kandi kazi, kuko uzibesha ukora agakosa gato abandi baba bafashe uwo mwanya. Ni ukuvuga n'abandi bakoresha nabo bazagira icyo kibazo. Reka tuvuge kuri JBS gato cyane, kuko hariho company bita JBS, akaba n'indi bita Tyson. Iyo JBS Swift nayo ibaga inka. None se niba Tyson ifunze kubera ikibazo cy'inka, kandi bose bakura inka ahantu hamwe, ni icyizere cy'ufite uko JBS itazafungwa, kuko nayo ikura inka aho ngaho muri Mexico, cyangwa igakura inka muri Canada. Nose ni icyizere cy'ufite uko za kampani zitazafungwa. Icyo nshaka kubabwira mwese muri kunkurikirana, mwumve ano makuru, muyasakaza ahandi, mubwire n'abandi nabo batangire babirebeho, barebe ko babikora. Niba ari ukubisengera ni byiza, basenga Imana n'ukuri ibafashe. Iki kibazo kigiye gukomera cyane ku bantu ibihumbi n'ibihumbi bakora mu makampani y'inka.
Imana ifasha abantu kugira ngo batagira ikibazo gikomeye, ariko ikibazo cyo kirahari, ikibazo kirahari kabisa, kiri kumvikana ko n'amasaha izo za kampani zisigaye zikora usanga ari amasaha makeya. Okay, muri make icyo narimo kubabwira nuko Tyson Food Company, Tyson Meat Company igiye gufunga kandi ifunge burundu bahereye kuri B shifts n'iyandi mashift yose akurikireho, hanyuma kampani ihagarikwe burundu. Imana ishobora kudufasha ikongera ikagira imbaraga, ikongera ikagaruka. Murakoze cyane mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro, cyabaye nk'ari kirekire ariko ni byiza ko umuntu asobanura ibintu byose uko bimeze. Murakoze cyane kandi Imana ikomeze barinde mwese. Bye.